Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kipait ringat jong balang Katolik menta kesengi ublay kila yam brio hadin bakila yo jingtip halor ke jingklat no ke bakindit jong uway uling do so ublay ya ubala tip kerteng kum Reverend Father Surendra Kumar Kanher ubala saupu prasnam karta ubaday na ke jingya selok jong ke Society of the Divine Word bat ubalongru principal jong ke Divine Word School kabadan ha ke Shnong Lom Shnong East Dentia Hills District. Kan dairu kesin ke benengkong baka balang Katolik hagani ke jilla Meghalaya kan saki ya ke jingklat no jong uling do sok blay menta kesengi ublay nadu baka ni ke klam jingpang COVID khat kendai kalawan linshop linshare hagani ke jilla Meghalaya haus nem arajar arpo kat kum ke jingtip bala ai da u DHS MI u Dr. Amanwar u Reverend Father Kanher ubasa ha visitation parish Lomshnong East Dentia Hills District but ubadairu u principal jong ke Divine Word School Lomshnong la test positive ha ka lipotrik ubna yayong arajar arpway but hadin kani la penkit no yu marmar shakleriat CHC ban yo ya ka jing sumar namar ka jing jor shabapalat ka jing shitom la penken ria no ya Reverend Father Kanher sha MCH Hospital Joai ha ka baki doktor kila penbena baulak lat no shwaban poi ha hospital kata ha kapor khat wai shiteng minstem Reverend Father Kanher uday ubala trei ha ki parish babher jang kabalang Catholic kata ha ka jilla Tripura ha ka jilla Assam ha ka jilla Arunachal Pradesh bat kumjuru ha ka ni ka jilla Meghalaya yaka met jong Reverend Father Kanher la tep don burom ha ulom jing tep jong kabalang Catholic ha Jowai kumban shukdaw hangni yo Reverend Father Kanher lakha ha ka artrik ubnai leber khat khandai spa hanyo pusaw ula penyeso bat ka jingya slok Society of Divine Word haus nem khat khandai spa khandai puar bat ula sha penkentang lingdo so belai ha ka khandai terik urempang arajar ar